Marilah puja ke Tuhan, selawat salam akan Sayyidina. Alu selawat ada janjungan, sahabat sajang Rasul Anbiya. Kepada waris sahabat rakan, Alaikumussalam ulun beri sapa. Gelantoran up di dalam puan, pejamerakan tuhangan muda. Ulun menghidang basabah kisah, basalah bapa lawan muda. Sabah sejarah yang lepah megah, masa Rasulullah dalam perang raya. Dalam perang Rasul basabah urau, yoga getanya bajaman unta. Di jaman Arab wahai ado, kafe gegila mandungan cokma. Ulun semalen basabah naskah, ka ulun pesah ada kegata. Kemarang tengku di pantai Kulu, nantat mesyuhu mansi gomdonya. Syekh Muhammad zaman nama di tengku, barat dan timur jituri nama. Dalam perang Aceh gelawan Belanda, kagecah sabe kafe Durjana. Tanah temakut ke darah ile, kana jang sabe hanata mereda. Hana neda perang ni bak masanyan, urung malam nepau Belanda. Meploton lebih tengku nemu perang, memandu merakan di Aceh Raya. Sampo peploton tengku nemu perang, inengen agama bela agama. Maksudnya pedang nandro Islam, lagayu Tuhan ni bak Sayyidina. Tetapi kafe lepatar kejam, bala bantuan jita mahasabe. Karena kafe lepatat kuat, hana troh hajat po bungong pade. Tengku ka syahid dalam seperang, niba gelawan kafe Belanda. Tengku ka syahid